Kia ora, e te iwi e haere ake nei I te karere, e tere pipi whakāwana ngā uri o mātātua ki whakatāne, ki te whakataetae kapahaka ārohe o mātātua ka tīmata a pōpō. He hamahama anō I te hunga pōhara, koe rātā ngā māngai rangatahi o Kirikiri roa, I te whakatau a te kāwanatanga kia panapanai atu te hunga kāinga kore. I rere ngā wakaama ki runga I te ūawa nui a rua matua I te whakataetai hoi tawhiti tuatahi o te rohe. Nō reira kei ngā kārewa wai huri noa I te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki te karere I tēnei rā. E tere pipi whakāwana ngā uri o mātātua ki whakatāne, ki te whakataetai kapahaka ārohe o mātātua ka tīmata a pōpō. Ko te tuarua tēnei o ngā whakataetai ārohe I tēnei tau. Me te aha, e tupu ana te whakaongaonga o te iwi I runga I te mōhio, kuia nei tētahi o ngā rohe maruwehi rawātu o te katoa, huri noa I te motu. Kei wainga nui a rātou, moko nui ārangi Edmonds, nō Pūkaia, nō reira e te hoa, kei te pēhea te wairua ki reira. Ai, tēnā koe Scotty, kei konei ahau kei te marae o te mānuka tūtahi atu I whakatāne. Me te aha no te ata tonu nei pōhiri tia ai, a te whānau āpanui ki runga ki tēnei marae tonu ngā kai manaki I te whakataetai ārohe o mātātua I tēnei tau. Me te aha I whai wāhi atu au ki te kōrero ki ngā kai whakahaere o te whakataetai tēnei tau. Hei tā rātou e rikarika ana, e kai kā hoki ana rātou, kia whakaeke a rātou e te motu whānui o tira e ngā kapakatoa o mātātua waka. Kia tahuria ki rā tātou ki tēnei pūrongo. How these ones are set up? Yes, so you want that in the front like them? Yes. E takatū ana ngā ringaringa me ngā waiwai o te whakataetai kapahaka ārohe o mātātua mō te kanikani nui. Kai te tinorite hoa, kai te tinorite. Kai te kite me ki, te hākuakua, te hikaka o te manawa, te kite ngātu, te me ki, te hangahanga mai o tēnei takiwa tātou. Nei, me ki, te wāhi nui. Te whānau wāpanui te kai manaki te whakataetai I tēnei tau, ka atu ki te kāeaia o tai whakaia atu I whakatāne. Nā reira ko ngā kai whakahaere he tira, kua me ki whakakaukau mai, noroto mai te iwi o te me ki te whānau apanui, o te karanga mai o ngā whanaunga pēnei a Kaili Poihipi, a Taia Herewini, nā runga no I tā rau a karanga, ki tō tātou iwi a te whānau apanui ki a huihui mai, ana ua toko waru o mātau, he upoko me ki he komiti whakahaere I tēnei o ngā kaupapa I tēnei tau. Me te aha ko te tono a te komiti whakahaere, kia haere ngātahi mai ngā whānau, mā te waka kotahi. Tāku noa, he rahi ngā pāka kei ngā tiriti. Kei ngā tiriti pātata nei ki te whenua nei a te kāea e o tai whakaia. He rahi ngā tiriti ka whiriwhiri pāka. Ana, kā rua, hei tāpiri ki tērā kōrero mō ngā pāka, he pai ake mena ka kāpū, koutou e te hunga mātake, e te whānau whānui, putanua ina kei te hara mai koutou ki tēnei hui whakahirahira, he me ki, he mea nui kia kāpū tātou. He paku nei, te aua whitinga mai o te rākirunga I te papatū waiwai. Ka mutu, he matapāhia ana he ua ko nehu, hei te rangi tuatahi, me te rangi tuarua o te whakataetai. Tai hoa ka ki te whānau, engari kua rite tātou ina ka ua, engari ko te pai huarere e matapai ana, ka whitikina tātou e te rā I tō tātou kaupapa, I runga I ngā karakia. Te kuhu mai koe. He wai anō, ua mai, whiti te rā nei, e kai kā ana te whānau wāpanui, ke whakaeke a rātou, e mātātua whānui. Me ki I runga I te ngā kauwaroha, I runga I te ngā kauwhakaiti, rarau mai, pōhiri mai koutou, ki runga me ki te kāeaea o tai whakaia, nā te whānau apanui, ngā Ngāti awa, o te rāna mātātua waka te karanga, hara mai, ki roto I te wharehaka o mātātua waka. Murira, aua tēnei tiki murira. Hei a pōhiri tia I te whānau wāpanui mātātua waka me te kīngitanga ki runga o te mānuka tūtahi marae. Moko nui ārangi, Hareuka Edmonds, Pūkaia. Hei apiti atu ki e rā kōrero e hoa ko te whānau wāpanui te kapa tuatahi ka whai wāhi atu ki te whatārangi I tēnei tau me te aha I whai wāhi atu a Pūkaia ki tā rātou prakitihi anei te roa ngāke.
mātou whakaparana tēnei, whakahihi tēnei. Engari, kei te haere mātou ki te whakataetai o mātātua, kei te kawe i te mana o te iwi. He tau nui tēnei, te whātekau tau o te kapahaka o te whānau apanui. Koreo mai ngā pakeke, anei te tahi mai. E me tūra ka tika. Ko tahi rindu kōrero aua, me whakaronga. Within myself, I felt great being one of the whānau apanui performing. Kei te tīmata te marae he kapa, mo te kapa, me pēhea I tīmata I tēnei kapa. I haere ki ana wahau ki te pāpara kaut. Ka kite mātou wetahi motukai tūtū ana rai I te kaha. Ka mea wahau ki wako hoa. E me peka tāta uni e tū pāpaku aku. Ko mātou taita ngāti ki reira ko ana, ko nā tāngata I whakahua I e wahau. A e mā lehu mā. A kei tata mā. I reira rātou e hui ana. Kia wehe mai a mātātua mai I te arawa. Ka mea mai te kraura kia mātou a kuhu mai poi mā, ha mai, e no. So, kama. Reira whakarongo e. I reira I tīmata hia I tēnei kapa a whānau apanui. Koera te tahi huarahi kia mautunui ngā hitori o te whānau apanui. Koera te tino moe a Emma Rogers. It's been a great honour to know that it's been going for 40 years. In my time, during practices, I ached so much. Every muscle in my body must have ached after practicing. Yes, it was family because we were with family. The history that came in our waiatas, it was nice to know about that history. Te mutunga mai o te rāpihi ia o te mātou kapai I te mea, I tau a 86 year. Jesus. O mātou te tahi, I think nā mātou I tīmata te mea. Hea te ingo mo nā kapa, kore take nei, mea rātou time to go for a hot dog group. Engari I nāe nei, tino rongonui a whānau apanui ki te mahi kapahaka. Me tuku mihi kia babu ehi. Nāna mātou I mea mai whānau apanui, koutou, kau e tini, kau e whai mai a mātou. Te huarahi e whai anei e mātou, a tōna wā, ka eke koutou ki tērā. The girls, you fellas, shaping, okay? You got to blend. We don't want to hear you, we want to hear the group. Ai konei tēnei rā, I taho ngā mōrehu ko hone whare papa kai konei ki te tohu I a mātou. A koe anake te mōrehu kai konei tēnei wā. E tahi ko mate. E tahi tama ko kuia, ko koraua. Engari ko ngā tamariki, ko ngā moko puna, o aua tāngata nā rātou I himata, whāte kautau ki muri, kai ruto I te ropu I tēnei rā. Ko tino ai Maria mātai I ngā pakeke, ka noho mai rātou, ka mātakitaki, ka whakatika I o ana wā, ka nui te aroha I o ana wā, ka tunu kai, he nui te tautoko a kai e noho ai ki te whare kai, ki te kauta, ki te tunu. Era ko te haere ki reira, ki te whakaatu, I ngā hua, I ngā mahi, I ngā tikanga, I ngā reo, I te taira o te whānau apanui. A ki te tutuki tērā, he toa nui tērā. Hei te whā te kautau, ka whakanui te kapahako te whānau apanui I te waru te kautau. Ana, ka tai ki tērā waru te kau, he whā te kautau anu, ana reira. Ko te manako nui, ko te ora. Nā reira, koe rā katoa ngā kōrero I tēnei wā Scotty. Hei a pōpō rewa I te whakataetai ki te kāeaea o tai whakaea. Me te aha ko te rōpū tuatahi kātū ko ngā pōtiki no roto mai I te whakatohea. Nā reira, he whakataetai nui kei te haere hei ngā rangi e rua e tū mai ana, e hoki ana te rākau kōrero ki a koe Scotty.
Tēnā koe mokonui ārangi ai, tika marika tēnā kōrero he whakataitai nui tai ore kei te haere ake mihi ana te karare kia koutou katoa o Pūkaea tēnā koutou. Kāti he hama anō i te hunga pōhara, koe rā tā ngā māngai o rangatahi o Kirikiriroa. Hei tā aua māngai, kāre rātou i te ohorere, koe nei te whai a tēnei ka wanatanga. Kāre anō tēnei pire kia ture, engari hei tā ngā hinara, kei a rātou te tautoko a ngā pakehi. Ko tahi te whāinga. So Manaaki Rangatahi are really keen to make sure that this is a one-term government. We cannot keep pushing our youth away from homes where that creates that stability that we all have craved before. So the two things that we're really keen to have is the right to a home. That's the Bill of Rights. That's exactly what we're meant to have, but we haven't had the adequate funding. Kei ngā huarahi o ngā taone nui o te motu te hunga kimiwhare, ko te hiahia o tēnei kāwana me nuku rātau ki wāhi kē. And now we're talking about, homelessness, and even in that context, we've opened up 300 places for Housing First. As I said, I think we've got 150 of them in the last 2 to 3 months, people placed into those places, 200 of them here in Auckland. We spend $500 million just with social service agencies on homelessness. We've got to make sure, I think there's a good question, are those social service organisations actually delivering the services that we're contracting for? And that's an ongoing piece of work. Funding has been cut time and time again with successive governments. So we want to make sure that this election people prioritise parties that will ensure we have the funding, but we also need a fully funded youth homelessness strategy. We had one in the previous government, but they've gotten rid of the Minister for Homelessness, and that's really unacceptable for us. So we really want to push a fully funded youth homelessness strategy and the right to a home. Kei te maro te kāwanatanga ka tautoko ngā Pākihi o te motu ki tēnei. Whakaaroho. Every situation is different, and police will make that assessment on the front line. They will be trained on the protocols. They have the connections to plug people into social services as well. And we've got a government that's actually been spending a lot of money on social services in this space. We've done a number of things even in the last 3 to 4 months to make sure that we've got more money going in. It's not just about the money, it's actually about the delivery of the service, and we've got to make sure we get that in place as well. We have a really huge problem in Aotearoa where we have hidden homelessness, and that's a lot of our rangatahi. When we don't have a definition of homelessness in Aotearoa. We have rangatahi who are couch surfing, and that's homelessness. We have rangatahi living in cars, living in garages, but also when you look at our wider whānau who have overcrowding because they're trying to live intergenerationally, they are considered homelessness, including also, the people in our transitional and emergency housing. Ko ngā rātonga hauaro Kirikiriroa I huitahi I te rangi nei, hei mahitahi kia wānanga I te pire. Pōtaka maipi, te karere. E te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga I rere ngā wakaama ki runga I te uwawa nui a rua matua I te whakataitai hoi tawhiti tuatahi o te rohe mo ngā whakamarama kia mau tonu mai kia te karere. Hoki mai anō ki te karere I rere ngā wakaama ki runga I te uawa nui a rua matua I te whakataetai hoi tawhiti tuatahi o te rohe. He whakataetai roa ake I era I Karapiro. Ka mutu he wero hou mō ngā kai hoi o rangatahi kia whakawhānui ake I o rātou pūkenga. Kei tēnei o ngā mātanga o te hākina kina wakaama kei a rāhia timu o Taioro News tēnei pūrongo. Manawa piharau te kaihoi e hoia ai ia te awa o Uawa. Ki te whakataetai kei tana tau tuatahi e kia nei ko te Uawa Middle Distance Regatta mō tēnei tau. It's been great. It's been real good to see all the teams come down here. It's been a great day. I organised this regatta so that our tamariki have something else to look forward to because they put all the effort into training for the nationals, and then we come back to Tairāwhiti and then they go to their schools and different things. So in order to extend the wakaama season, expand on the training that they've already done, just get one more regatta. Nā hori ata raihānia I whakarite I te kaupapa nei, kia whai rehia noa I ngā kaihoi rangatahi, whai muri I te whakataetai amotu ki Karapiro. In Tairāwhiti, we all train for the nationals, 250, 500, 1500, 1000, and in Uawa we have the river and we have the capability to push that distance out safely on our awa. So we got a
2K, 4K and an 8K race. So it's just using our resource that we have, our awa, te uawa nui a rua matua. Just getting the whānau to come up and enjoy our space. Mō te nuinga o ngā kaihoe, he whia ko hau tēnei mā rātou. We normally do like sprints and like 250s, 500s, and not really much of long distance. We thought we were going to lose because we had 2 inties, but we ended up doing really good and coming first, and that was fun. He tua a ao o mua a Raihānia, hei tāna he tūpono nui tēnei kia whakahoki I ona mātauranga waka ama ki te hunga rangatahi I tēnei rohe. It's good to give back. There's a lot of paddlers out there and they got all this mātauranga, but it's ke roto I a rātou hinangaro anake, and if we don't share it, then the future of our sport doesn't grow. Nei ko te anga o te nuinga o ngā kapa pakeke o tēnei whakataetai, ko te whakataetai waka ama amotu mō ngā kura tuarua, ka tū ki te roto o tiki tapu ki Rotorua, hei te marama e tū mai nei. Rahia tumutumu, tai oro. Kua whakarewa hia te taiopenga toi ahurea o Aotearoa ki roto I te whanganui ātara I tēnei tōna huringa tau whātekau. Kei te hoki anō o tētahi whakaari Māori rongonui ki te atamira o taua taiopenga, hei tohu I te huringa tau nei, hei tānga kai whakahaere ko ngā uara me ngā mātā pono kei roto I taua whakaari tawhito, e hāngai tonu ana ki roto I tēnei wānei. Kei a mārena mane te pūrongo. He whitiwara ko whakapuapua I te hunga mā takitaki mō ngā tau whātekau mai te pūoro, kanikani, ngā toi ataata me te whare tāpere. The true taonga, the true value is in the artists themselves, and I think our job is really to listen, to stay connected and really try and platform and uplift the mana of those artists and their work, and that's what the festival is all about. Because we're cognizant of the cost of living kind of environment, we've got lots of accessible points as well, so we've got quite a few free events, especially at our galleries, and we've also got some pay what you like shows where you can come along and just pay whatever you can. Ana I tēnei tau ka hauru mai ngā kaiwhakaari o te ao me te whakanui tonu I ngā taonga tuku iho o nehe. We are looking back, starting with Waiora, which is a fabulous work by playwright Hone Kauka, which opens the festival alongside Briefs, which is a brilliant burlesque show from Australia. I tūtuatahi te whakaari a Waiora te ukaipo I te tau ko tahi mano I warau iwa te kaumā ono. What did I say, boy? Don't speak Māori here. Why does anyone want to see something from 30 years ago? You know, this dusty old thing to show what we did in the olden days, or but then when I read it again, I went, wow, a lot of the themes are still really prevalent to today, and will be in the future as well. Ana he whakaari tēnei o te nuku ki taone ke atu, te pakanga me te tuakiritanga. When we bring this back, I really hope it shakes people, again, in a really beautiful, positive way as well. Waiora is an iconic play. It's 30 years old. 30 years ago, it starred the likes of the late Nancy Brunning, Rachel House, Rawiri Paratene, Jason Takare. Ka tae mai a Waiora te ukaipo ki tā maki makaurau a tērā marama I te marama o Maihe. Mārena mane, te karere. E kare mā, hei muri ake I ngā pānui hoko hoko, ko te huarere e toko ake ana ki runga I a tātou, ka mātai tia atu he aha te aha, hei a kōko ake nei. Ka tihae tiwi kia mātai tia atu ngā tohu huarere e toko ake ana ki runga I a tātou.
Ka tiha e tiwi koe nā tā te karere I tēnei rā e mihi whānui atu ana. Kia koutou katoa tūrou, parea tūrou, Hawaiki. When problems arise together, we'll overcome and understand that it's easier to rise above whatever when the support is there for you. And yo, we here for you. Ko te reo, te take.